Mulai tema tutu tapasa tomat tadi bata para siroha pendidikan bahasa nama leon dihita tiki buai mapung disong ima diulang ujuk di marga papahan suang soni nang marga simajuta jupang matong di tikina di dalam pasaton bolong-bolong di Porginarion Hubay tani amang raja saluhut nadong dison arung do hatani na tujuan na madok silanlan urugurug silanlan ay toba dana narong marmutungut na matu bisbi marnas niroba jadi di sono arung tutupan di pasat termutuhami dong sabdamuna pinggan na hot na panggabean pertorasan di hamuna namar bulu buru imat tu kerja seorang papahan suang soni marga simajuta Hubay tani abang raja siap nama nugut satu borinon tung suarong guna kurang dos dorong guna adong lo hatani na tutu na badok balik tu mapagabi tumudalo si taduan arimu na magabi ada dingkat dohamu marsi pauluan mesti tabatu minna parlingguman si borok debatado si tua selu nama hita di parorot ashata olom nauli olom nadenggan sibatan tu amuna rakmadok meta olom tulubani olom ulangi oke asaran mangolom tulubani olom horos mari kita salu jadi Jatah bagi orang sautan kami asal juru dan tutup major kaki yang baru biasa salam perubahan mokem. Jadi saya tutup pertemuan las terwa di sedaro martang yang baik bulan nana lebih bandu mulia di ho oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ini mandungan kami di siang hari nama lugut satu nama ujubi kami di borgen di Arion. Ho tutup itu ngatungan namin di rumah ni ho kami nomor bulan berburu tulung soni nomor 2 sebuta Tuhan ima nomor ucap Tuhan nama jalan pasu-pasu perbugaso di boru do dihela namin Tuhan oleh hati masyaluna uli do berdala saluna Tuhan terlalu mobil dia dan pada datang namin yang batak Tuhan dengan nomor utumun dia Tuhan di sore ni Rio sok soni ma Tuhan stok kena ini pendusir mehami siap bagas sendiri pangurun namin iso saya meletok naman dong kami di perdalanan suak sumoni di raja pangurun namin itinggalong kami di luas na sila matatok naman dong kami na sila uli ate masalubong na diya berjum ni Tuhan di napilihan Tuhan na marapula marapuro sumsumani Tuhan di doon sa pangalason namin saya isang medyo mulong ng tarabat kapasok-pasok pinagsipasa taong mo Tuhan oleh ate maniho marhiti anak Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Siniruan ni Tuhan Yesus Kristus. Doon tolong doon di bata ama. Doon parsawan itu di video probadia ba naman dumahani kita sa loob na ulay-ulay niyan o di sa liling-liling na. Amin. Oras pa kita sa loob na. Kurang ngasau tak ha? Usam ada ha? Dia ban sada. Mantap. Ya hane do ko chongkar. Dia murah jadi pengurus asa semua cepat satu tak di dalam manik kentang itu nasa